Ransom got that sauce. Frenzy. Kanijing Ryan bataki game lovers Free Fire. Ya, herna plane jam sapok ngilik siat kum ulek no ngilik siat ki gang gabok nginya bok ban nginya shot shim ka tiar shim ka gun nginya siat hapok ka zone wale beat wale ot persang baik ban siat shot Free Fire. Ya, kabom dan mangapi la ban dan mapi tang bakan ne kala ban long ladangi kloy ban nyateli kajing ye ci para do si para squad ini apen i ngin ya lebet kat bala kenang ban yo boya Free Fire tengin nom la ban yo mustang invite ki do si squad jong fi bangin ya le rang hapok ka game ki don si bun ki jat pak ki jat character ki nong le kai don ki pro don ki noob ki hacker. Woo! Free Fire. Gun M41, shotgun MP50, Scar, famous SKS, sniper MP40, gun kat kabafi kuak, kat kabafi jet mafi, pandala dapat kipiar baki gang saya teli, skrut, wanom duk mesim ladafi rem, ladafi domnok kajing pro jofi kadang kam slam, saya bet laki jog skill, saya bet laki jog style, compare ladafi rem, better luck next time. Free Fire. Ya, buat nom duk mesim persang dekat bafila Tamper la davidation rangkan tela ni kena Apa ding ka game mod jepen blin Bandon kijing salia ka deka game Bat ka game tang ban pen bernia Filet cabi masa ketine filet caplok tawar Wat julong ubat ting edge late bet long barunar Kijat pegijat brio Kasih bat ki makar Nginya siat nginya shoot and that is called Free Fire. Free Fire. Free Fire. You will change and you'll never be the same. Free Fire. Ya. Hana baro ya jambi masakti masing her nga so kaya krano de kali na marhang na hang ta don south squad enemy kaya hello lumlay wa hadu da po observatory klubu bang tami 3000 hi elut ka ba fikwa medic back level 3 scar from SKS shotgun men UZ kumbal ro the way rapa ubak ka tengkan Free Fire. Ubaya sumeng bayo rako bra MP40 kaya lami ban shu imut da ka ba shong shiki u wan bat uthau headshot the SBD tang shi minute amdan kala apoy men